Señor. Hermanan, nos a comenzar nos simán de clamor, nos simán de oración, aleluya. Dos servicios preciosos. Y a ver, nos comienza nos ayuno de 3 días, amén. Fora de 4 acaba de un grupo grande que va a comenzar. Mañana otro grupo de comenzar. Ya sabrá otro grupo de comenzar, amén. Glorificado sea el Señor. Pero nos turta vai ter den esse serviço aqui para receber de Deus. Amém? Pastor, nós proponemos coração para buscar Senhor. Nós que para Deus papel que nos vida. A nos balsa nos mang, mas ser nos voa, ter mang de sumbanibo, e vamos apresentar Deus e ayuno aqui. Amém? Alza tus manos, agarra la mano del que está a tu lado y vamos a presentar a Dios este ayuno en esta noche. Aleluya. Padre celestial, Dios de gloria, nos te adoramos, glorificamos, Dios mío. Mira, Jehová, Señor, con nuestra unidad, nuestra unidad en buen nombre, Dios mío, Jehová, de retiro aquí espiritual de boa iglesia, Padre. Oh Jehová, Dios, Señor, de 3 días aquí, 3 días de clamor, 3 días de oración, 3 días de búsqueda, Tata, 3 días que nos humillamos mes, demos presencia, Dios mío, Tata, me te rogamos, forjave noche, forje primer día aquí, oh, nos por fortaleza, unción descender en nos vida, permitirnos una pavo, permitirnos buscar pavo, Dios, toma control de física, toma control de salud, nos te reprende tu enfermedad, Dios mío, Jehová, Tata, nos que miramos gloria, nos que miramos poder, Tata, se nos está humillando presencia, Dios mío, oh Jehová, en nombre de Jesús. Señor, mi repetición en general de mi presencia, mi repetición de cada rumano de mi presencia, Tata, obra maravilla, ayuno aquí, quebra cadera, quebra atadura, baja para muralla, Dios mío, a mi ventana de gloria, bautiza con Espíritu Santo, y aman a obra, Tata. Oh Dios, aleluya. Podemos buscar el reino de Dios y su justicia. Y no está buscando el reino de Dios y su justicia. De ayuno que Tata no está humillando los mes. Tata, mi necesidad de nuestro corazón. Alza voz y pide Dios esta noche. Alza voz y dice Dios, Señor, estamos aquí. Señor, ayúdame, Tata, de ayuno aquí. Tata, mi que miramos gloria. Tata, mi que miramos poder. Oh Señor, inclinamos oído, Tata, inclinamos oído de los clamor que nos te eleva del lugar aquí, Tata Santo. Oh, inclina tu oído, Padre. En el nombre de Jesús, escucha, abre los cielos, manda de tu gloria. En el nombre de Jesús, fortalezca cada uno, Dios mío. Visítanos, Dios, con tu poder y con tu gloria. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Yo siento su presencia en esta noche, aleluya. Tenemos 2 días gloriosos donde Dios nos habló de manera muy especial y aún esperamos más. Amén. El lunes fue tremendo, el martes gloriosísimo y hoy Dios tiene algo especial. Para mí es un gozo, amén, dejar con nosotros al reverendo Andrew Darrell en la exposición de la palabra de Dios en esta noche. God bless you, everyone. Dios bendiga a todos. Bless his name. Hallelujah. Bendecid su nombre. Tonight we come out with faith. Tonight we come in the presence of God with faith. En esta noche estamos en la presencia de Dios por fe. Bless Gloria his a name. Jesús. Bendecid su nombre. Hallelujah. Wherever faith is, Donde hay fe, miracles happen.
milagros acontecerán. Hallelujah to Jesus. Bless his name. Let's go to the word of God tonight. Vamos a la palabra de Dios en esta noche. 1 Kings 18. Primero de Reyes 18. Hallelujah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Bless his name. Un tiki high, un tiki más. Brío, gloria a Dios. 1 Kings 18, verse 21. One verse. 1 Kings 18, verse 21. Primera de Reyes 18, versículo 21. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Primera de Reyes 18, versículo 21. Mis hermanos lo tienen. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Bless his name. Bendecid su nombre. The title of the message tonight, it is time to decide. El título del mensaje en esta noche es tiempo de decidir. Hallelujah. Father, I thank you tonight for the opportunity to come in your presence. I thank you for the word, the holy word. I pray that your hands, oh Father, will be outstretched over this room tonight. You will bless our hearts with a revelation of the truth. Let your word go deep into our spirits. Let your word bring transformation. Thank you for the manifestation of your spirit. As you will in this room, Father, as we yield to you tonight, touch our lives in a special way. Quicken us, make us alive to you, Father. In Jesus' name, we promise all the glory belongs to you. In Jesus' name. People of God say, Gloria a Dios dice, you may be seated in the presence of the Lord. puedes sentarte en la presencia del Señor. We're seeing in a time here where Elijah was confronting Israel about the way they were worshiping God. Aquí vemos un tiempo donde Elías confrontaba a Israel de la manera como ellos servían a Dios. It started at a time when Ahab became king, Comenzó cuando Acab se hizo rey. and he married to a woman named Jezebel. Se casó con una mujer que se llamaba Jezabel. She was the daughter of Itbal from the Zidonians, Era la hija de Etbal los Sidonios. and they worship a false god by the name of Baal. Y adoraban un dios falso con el nombre Baal. And he married into someone outside of his clan, Él se casó con alguien fuera de su clan, de su pueblo. he was driven to serve false gods and bring false worship into Israel. Y eso le condujo a adorar dioses falsos y trajo adoración falsa en Israel. He was the leader, he's the king. Él era el líder, él era el rey. And when leaders lose their way, they bring masses of people into bondage. Y cuando el líder pierde su camino, trae multitudes en esclavitud. So it was a time where Israel was in great bondage because of his lifestyle and his wife. Era un tiempo que Israel estaba en gran atadura por medio de este rey y su esposa. And the people suffer a lot under his leadership. Y el pueblo sufrió mucho bajo ese liderazgo. There were two groups of people we're going to talk about tonight. Había dos grupos que quiero hablar en esta noche. There was a mature group, a people who knew the way to worship God before he took over. Había un grupo que ya era maduro, que sabían cómo adorar a Dios antes de que él tomó el control. So the mature ones would have seen Ahab is changing the way to worship God.
los maduros podían ver que Acab estaba cambiando la manera de adorar a Dios. Because they would have known the right way before he brought in the false way. Porque ellos conocían el camino correcto antes que él trajo el camino falso. So they had a responsibility to resist or to act against what he was bringing to Israel. Ellos tenían la responsabilidad de actuar en contra de lo que Acab estaba trayendo. But how many know it's easier not to fight something and just to allow it to happen? Pero todos nosotros sabemos que es más fácil para no luchar contra algo, pero permitirlo. So rather than to resist the king and his desire, the masses went with it. En vez de resistir el rey y sus deseos, la multitud le siguió. And what he brought to Israel, it was giving them not restriction, but they had a freer or liberal way of worship. Lo que él trajo a Israel no les restringía, pero tenían más libertad. Like if God doesn't have a standard, Parecía que Dios no tenía un estandarte. they could live in the pleasure they want. Podían vivir en los placeres que ellos deseaban. They were living immoral lives. Pueden vivir vidas inmorales. There was no standard. No había un estandarte. That was the worship they enjoy. Eso era la adoración que ellos se gozaban. And many choose the life they want to live before the God which they choose. Many people Mucha gente will choose a God escogerán un Dios to serve that suit their lifestyle. para servir la vida que ellos quieren vivir. So they won't have to change anything much. No tienen que cambiar muchas cosas. Just do as you please. Haga lo que usted desea. And what Ahab was given to Israel Y lo que Acab daba a Israel was a whole lot of pleasure without restraint. era mucho placer sin restricciones. You call it lasciviousness, unrestrained pleasure. Era placer sin restricciones. Even in Christianity today, Hasta en el cristianismo hoy en día, you would see a lot of Christians are seeking to live the life they want. usted puede ver que muchos cristianos buscan vivir la vida que ellos quieren vivir. They would like to call Jesus Savior, Ellos le gustan llamar a Jesús Salvador, but not Lord. pero no Señor. Because if he's Lord, he's master. Porque si Él es Señor, Él es el maestro. And if he's the master, then he rules your life. Él es el dueño. Y si es el dueño, Él gobierna tu vida. He will tell you what to do. Él te dirá qué tú tienes que hacer. He will get into your fears. Él va a llegar a donde están tus miedos. He will get into your business. Él va en tu negocio. Whatever you want to do, he will have the final say. Cualquier cosa que usted quiera hacer, Él tiene la última palabra. But many don't want that kind of God. Pero muchos no quieren un Dios así. They want the God what they can do what they want to do. Quieren un Dios de tal manera que ellos pueden hacer lo que ellos quieren hacer. Well, what Ahab brought to Israel Lo que Acab trajo a Israel was attractive era atractivo because it gives a lot of pleasure porque da mucho placer without restraint. sin restricciones. Bless the name of Jesus. You got to choose Usted tiene que escoger what you want. lo que usted quiere. The true God, El Dios verdadero, Jehovah, Jehová, and Jesus Christ, his son, y Jesucristo su Hijo. or you could take the ways of a false God, O usted puede seguir los caminos de un Dios falso which you create in your own que mind, usted creó en su propia mente. and you want to do what you want to do. Usted quiere hacer lo que usted quiere. Bless the name of Jesus. So the first group, El primer grupo, they would have had conscience of how to serve the living God. ellos tenían conciencia cómo servir a Dios. Even as you look among ourselves, Hasta si usted ve entre nosotros, in the churches that we were born in, la iglesia en la cual nacimos and the fire that we were born in, y el fuego con que nacimos, you can see that fire is just waning. It's leaving day by day. podemos ver que ese fuego está yendo. In the early 90s, En los años 90,
If I look at the church then, Si yo miro la iglesia en aquel entonces and I look at it now, y miro la iglesia ahora, it's like two different things altogether. parecen dos cosas diferentes. Like the church is losing its identity. Como la iglesia está perdiendo su identidad, It had a certain stamp on it. tiene un sello sobre él. It wasn't a place of entertainment. No, eso no era un lugar de entretenimiento. But when you come there, Pero cuando usted llega ahí, there was only one person was the star in the church. una sola persona era la estrella en la iglesia. And his name was Jesus. Y su nombre es Jesús. Bless the name of Jesus. Está su iglesia bastante exacto. And so you see, the older people who live around Ahab in that time, Usted puede ver que la gente mayor que vivía alrededor de Acab en aquel tiempo, they did not restrain the false worship that he brought to Israel. ellos no restringieron la manera falsa que ellos trajeron en Israel. They did not take the responsibility to act and to stop it from coming in. No tomaron la responsabilidad de actuar y detener eso. But the second group, Pero el segundo grupo, I pity the second group, tengo pena del segundo grupo, because the younger generation would have born in the corruption. porque la generación más joven nació en la corrupción. So they never knew that there was something better, because this is all they know. Ellos no sabían que había algo mejor, porque esto es lo que ellos conocían. That is why you see some people today, Por eso usted ve ciertas personas hoy en día, they come to church, ellos vienen a la iglesia, they sit quiet, sienten allí quietos, they wait for someone to start the service. esperan a alguien para empezar el servicio. It's almost like a military organization. Parece una organización militar. When the leaders stand in front, Cuando los líderes están enfrente, all stand. todos están de pie Stand at ease. y están allí, Salute. saludan. You know, it's like military. Es como militar. And the church is like that. They get up, Y la iglesia es como así, se levantan, they respond to what has been said. ellos contestan de lo que se ha dicho, Time to sing, a tiempo para cantar, time to sit, tiempo para sentar, time to throw your offering, tiempo para dar tu ofrenda time to go home. y tiempo para ir a casa. And sometimes they don't know something is missing. Y a veces no saben que falta algo. What is ¿Qué missing? está faltando? Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Somewhere in these programs, En una parte de este programa, you know when to start, usted sabe cuándo empezar you know who is doing what next, who is going to sing, y usted sabe quién va a hacer lo que sigue, quién va a cantar, who's to pick up the offering now, quién va a recoger la ofrenda, who is going to preach now, quién va a predicar who is going to come and close the y quién service. va a cerrar el servicio. But inside this program Pero dentro de este programa is just a guide. es inside, Is the program, es solamente una guía, reading the program es solamente una guía, or following the program is just a guide. es solamente una guía. But the Holy Pero el Ghost Espíritu Santo has to interrupt us sometimes. pues nos puede interrumpir a veces. The presence of God La presencia de Dios have to visit tiene us, que visitarnos, have to come in the midst of our program tiene que estar en medio de nuestro programa and interrupt some things that are going on. y interrumpir ciertas cosas que están pasando. Sometimes A veces, what's supposed to be first, lo cual que tiene que ser primero, when the Holy Ghost comes, cuando el Espíritu Santo viene, the first thing become the last thing, la primera cosa será el último, because God is now in the midst. que Dios está en medio de nosotros. So when we come to Cuando church, venimos a la iglesia, what is missing the lo most? que se falta lo más tanto, The identity of today's church la identidad de la iglesia de hoy en día, is the presence of God. es la presencia de Dios, It is the anointing of God's Spirit. es la unción del Espíritu de Dios, It's that fire that we were born in.
ese fuego en el cual fuimos nacidos. Bless the name of Jesus. The younger generation La generación más joven that come up under Ahab, que vinieron donde Acab, they did not know there was a better way, ellos no sabían que había un camino mejor, because that was all that they see. porque es solamente esto que ellos han visto. So they're not looking for change, Pues ellos no buscaban un cambio, because this is what worship is. porque esto es lo que es la adoración. But there were those Pero había algunos who knew que sabían that was not the way. eso no era la manera. And the way he had brought this false thing into Israel, Y la manera que él trajo estas cosas falsas en Israel, it was grieving the Spirit of God. eso hacía triste el Espíritu de Dios. So the presence of God was lifted from there, Pues la presencia de Dios fue levantado de allí. and the people came into great bondage. La gente vino a caer en gran atadura. It takes the presence of God Toca la presencia de Dios to deliver people from para bondage. libertar la gente de ataduras. When you come into the presence of God, Cuando usted viene en la presencia de Dios, in the presence of God there is liberty. en la presencia de Dios hay libertad. In the presence of God there's the fullness of joy. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. In the presence of the Lord there is healing. En la presencia de Dios hay sanidad. In the presence of the Lord there's En la deliverance. presencia de Dios hay liberación. Whenever the presence of the Lord is there, Donde hay la presencia del Señor, you can expect change to be broken. usted puede esperar cambio en Be- este lugar. because the hand of the Lord is always there to liberate his people. Porque la mano de Dios siempre está allí para liberar a su pueblo. The danger was El peligro era that when Ahab brought the falsehood in, cuando Acab trajo lo falso and the Lord had removed himself from there, y el Señor se movió de ahí. there was no presence there to help the people. No había presencia allí para ayudar a la gente. And when God is not present, the enemy reigns. Si Dios no está presente, el enemigo gobierna. And I want you to hear this, Y quiero que usted escuche esto, because the prophet Elijah, porque el profeta Elías, at the time when he was fighting against the system, y en el tiempo que estaba luchando contra el sistema, he thought that he was the only one fighting the system. él pensó que él era el único que estaba peleando en contra de ese sistema. And that is something I admire about him. Y eso es lo que yo admiro de él. Because for one man to have a desire for God against a whole nation, Porque un solo hombre, tener deseo para Dios en contra de toda una nación. they had more, but he did not know that more was there. Había más, pero él no sabía que había más. Can you keep your fire when everybody is silent? ¿Puede usted mantener su fuego mientras todos están callados? Can you desire for God when everybody is looking in a different direction? ¿Puede usted desear a Dios cuando todos están bien en otra dirección? He kept that fire consuming him. Él tenía ese fuego que lo consumía. As long as I'm alive, he is saying, Él está diciendo allí, hasta que tenga vida, the glory of God must come back to Israel. la gloria de Dios tiene que regresar a Israel. He wanted to see God's hands in that place. Él quería ver la mano de Dios en ese lugar. And he would not settle for it, Y él no quedaba tranquilo hasta verlo. because he know this false way is going to cause the people to be in bondage forever. Porque él sabía que ese camino falso lograría que la gente esté en atadura para siempre. So Elijah was on a move. Pues Elías estaba moviendo. I have to bring order to this place. Tengo que traer orden en este lugar. He was burning inside. Estaba quemando de adentro. And I was saying the same thing the other night with Mordecai. Y yo estaba diciendo la misma cosa la otra noche con Mardoqueo. You don't need a crowd to be on fire. Usted necesita una multitud para estar en fuego. It have to start in your own heart. Tiene que comenzar en tu propio corazón. It doesn't matter what the person next to you want from this retreat. No importa lo que la persona que está al lado de usted desea de este retiro. It is what you want from this retreat. Es lo que usted desea de este retiro. It is your own desire. Es su deseo.
aquello. This is what I want. Esto es lo que yo quiero. His mind was made up. Él hizo su mente. There's an easier way. Hay una manera más fácil. If I'm the last one left, Yo soy el último. he just joined the rest. Él pudo unir con el grupo. And then in his mind, all of Israel is doing one thing. Y así todo Israel hará una cosa. But his conviction Pero su convicción, is that he wanted the true fire. él quería el fuego verdadero. He wanted the true anointing of God. Él quería la unción verdadera de Dios. He wanted the true power of God to come. Él quería el poder verdadero de Dios descender. Bless the name of Jesus. I don't know about you tonight, No será usted en esta noche. but we want something real. Queremos algo real. Something that lasts forever. Algo que permanece para siempre. Something that doesn't come on and fade away. No algo que viene y después se apaga. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Hallelujah to the Lamb of God. There are levels of God's Spirit. Hay niveles del Espíritu de Dios. There are levels of God's touch. Hay niveles del toque de Dios. There are levels of God's anointing that can come upon his people. Hay niveles de unción de Dios que pueden venir sobre su gente. And maybe sometimes if you never experience a real heavy anointing, Tal vez nunca has tenido la experiencia de unción fuerte. you don't know what to look for. Usted no sabe qué buscar. But there's a touch that you can receive in church. Pero hay un toque que usted puede recibir en la iglesia. And before you reach on the outside, Y antes de llegar afuera, it's gone. se fue. You're talking, you're laughing. Usted habla y ríe. You didn't even remember that you were in Usted church. ni siquiera se recuerda que estaba en la iglesia. But there's a touch Hay un toque that can sit upon you. que puede estar sobre usted. I saw it, I've been there. Yo lo he visto, yo estaba allí. Where the Spirit of God can sit in a service Donde el Espíritu de Dios puede sentarse en un servicio so strong así de fuerte. that when you ask the person to over the service, Para cuando usted pide la persona para despedir el culto, when you ask them to close the service, pide para cerrar el culto, you'll think they're starting it again. usted tiene que empezarlo de nuevo. And when you said dismiss, you can go home, Y cuando usted dice están despedidos pueden ir a casa, everybody sits still. y todo el mundo se queda sentado Everybody sits still. y todos están ahí. There's a silence, there's a hush. Hay un quietud. There's a hush over the room. Aleluya. There's a quietness over the Hay room. quietud en el cuarto, el lugar. And you see everybody like they're in a deep a gaze. They're staring. Ahí usted ve todo el mundo que están observando, están mirando, Tears running down their eyes. están llorando. Bless the name of Jesus. I want God Yo quiero Dios to visit us visitarnos with a special touch con un toque especial that you can't forget it at the door. que usted no puede olvidar cuando llegue a la puerta. How many are believing God ¿Cuántos creen en Dios for something special? por algo especial? Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. When you have fire for God Cuando usted tiene fuego para Dios, no por Dios, and you're dwelling among people who are accustomed to church as usual, y estás viviendo en medio de gente que está acostumbrado para venir regularmente a la iglesia, they think that you're fanatical and you're extreme. ellos piensan que usted es fanático, que usted es extremista. Only this 2016, the last day of this year, El último día del 2016, you know, on the 31st of December last, it was a Saturday. el 31 de diciembre que pasó era un sábado. And the last day of the year in the night, we keep service. Y el último día del año en la noche tenemos servicio. The service is be very big because many people come out to that service. Ese servicio es muy grande porque mucha gente viene a ese servicio. But the next day, after that night, the next morning is Sunday morning. Pero el siguiente día en la mañana es el domingo en la mañana. And in my country, Y en mi país, many of the big churches, muchos de las iglesias grandes, once they keep that service that Saturday night,
cuando tienen ese servicio el sábado en la noche, they cancel the Sunday service. no dan el culto en la mañana. But Sunday morning is Sunday morning for me. Pero domingo en la mañana es domingo en la mañana para mí. So even if I went there late last night, I have to be there Sunday morning. Aunque fui a dormir muy tarde en la noche anterior, tengo que estar ahí domingo en la mañana. So I say we will have church tomorrow morning, Sunday. Y dije, tenemos iglesia domingo en la mañana. And one of my members from my church came and tell me something. Y uno de los miembros de mi iglesia vino a decirme algo. Say, Pastor, one of those people from the bigger churches, Uno de las personas de esas iglesias grandes, they say, your pastor, he's pushing it too far. tu pastor le está empujando demasiado lejos. And his pastors like myself break up homes, destroy marriages. Que pastores como él destruyen matrimonios y hogares. Marriages are not destroyed in the presence of God. Matrimonios son destruidos en la presencia del Señor. They are healed in the presence of God. Son sanados en la presencia del Señor. They are destroyed at home in front of television, Son destruidos en la casa, en frente de la televisión, where Hollywood is influencing the mind. donde Halloween está influenciando su mente. Not in the presence of too much church. No en la presencia de demasiado iglesia. But when you have fire for God, Pero cuando tienes fuego para con Dios, those people that are cold, esa gente que está fría, they want to put out your fire. quieren apagar tu fuego. But I want to tell you something. Pero quiero decirte algo. When Ahab was living his life, Cuando Acab estaba viviendo su vida, he caused problems in his own nation. causó problemas en su propia nación. And when the prophet Elijah came to see him, Y cuando el profeta Elías vino a verle, they said when he saw him, dicen cuando él lo vio, he said, you are the man that is troubling the nation. él dijo, usted es el hombre que está trayendo la nación en problemas. The opposite, he's not troubling the nation. He's the man that's going to bring healing to the nation. Pero es al contrario, él era el hombre que traía sanidad a la nación. But it was his own way of worship was bringing the trouble to his nation. Pero en su manera propia de adoración veía que él traía problema a la nación. Some people want a little bit of church Hay gente que quiere un poquito de iglesia and a whole lot of time for their family. y mucho tiempo para su familia. Even some churches today, Usted ve ciertas iglesias hoy en día they don't keep Sunday evening no services. tienen servicio domingo en la noche. They say it's for family time. Dicen que es para tiempo para con la familia. I say it's for family divorce. Yo digo que es tiempo para divorcio de la familia. Because anytime Porque cada vez you finding too much time for usted yourselves tiene demasiado tiempo para usted mismo and that time exclude God, y ese tiempo excluye a Dios, you won't have the power to stay together. usted no tiene el poder para estar juntos. Because God is the one who keep you together. Porque es Dios quien te mantiene junto. And I said to myself when the woman said Y cuando la mujer dijo eso, dije that this man's zeal is going to break up homes. que este hermano, su celo, va a romper, destruir hogares. She said that your pastor zeal is going to destroy the marriages. La mujer dijo que el pastor, su celo, va a destruir matrimonios. But I said it's not my zeal is going to destroy the Yo marriages. digo que no es mi celo que va a destruir matrimonios. It's the doctrines in the church is going to destroy the Es marriages. la doctrina en estas iglesias que va a destruir sus matrimonios. Because if you come in with a person Porque si usted viene con una persona and the marriage is in little trouble, y el matrimonio tiene un poquito de problemas, you might lose the person in the church. usted puede perder la persona en la iglesia. Because there's a doctrine where you could take somebody else. Porque tiene una doctrina que usted puede tomar una otra persona. So you could drop the one and pick up someone Usted else. puede dejar eso a un lado y buscar una otra persona. So it is not the true church that destroy Pues marriages. no es la verdadera iglesia que destruye matrimonios. It's the slack liberal churches that destroy the Es marriages. las iglesias liberales que destruyen matrimonios. But the same way we are being accused De
De la misma manera somos acusados that our zeal is like Elijah. We are causing trouble. que nuestros celos como Elías estamos causando problemas. But I refuse to sit quiet. Pero yo rehuso de estar quieto. I refuse to sit quiet Rehuso de estar quieto. and watch the church lose its identity. Ver la iglesia perder su identidad. The church is losing who it's supposed to look like. La iglesia está perdiendo quien él tenía que ser. The church is supposed to look like La Jesus. iglesia tiene que ser como Jesús. Wherever you found Jesus walking in Jerusalem, En toda parte que usted encuentre a Jesús caminando en Jerusalén, or in Galilee or Bethany or any o place, en Galilea o en Bethlehem o cualquier lugar, there's always a buzz when Jesus is around. siempre había algo cuando Jesús estaba ahí. There's always excitement wherever Jesus is. Siempre la gente estaba excitada cuando Jesús estaba ahí. Because wherever Jesus is, Porque donde Jesús está, something good is about to happen. algo bien tiene que acontecer. Something marvelous is about to happen. Algo maravilloso va a pasar. Wherever you see Jesus, Donde usted ve a Jesús, you see victory. usted ve victoria. You see victory. Usted ve victoria. And that is what the church need to look like. Y eso, así la iglesia tiene que ser. Jesus is always bringing excitement to our hearts. Jesucristo siempre trae alegría a nuestro corazón. He is not dead. Y él no está muerto. He is alive. Está vivo. We serve a living Christ. Servimos a un Cristo vivo. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. You must not come into a church, Usted no, tiene que venir a la iglesia. come in sick, Usted viene enfermo leave sick. y se va enfermo. Coming in problems in your life, depressed, Viene con problemas en su vida, deprimido, and you go out y depressed. usted regresa deprimido. However you come in, La manera que usted viene, you ought not to leave the same way. usted no puede regresar de la misma The manera. church supposed to impact your life. La iglesia tiene que impactar tu vida. Once the Spirit of God is there, Cuando el Espíritu de Dios está ahí, there'll be transformation. tiene que haber transformación. Bless the name of Jesus. There's a story in the Bible. Hay una historia en la Biblia. There's a woman in Naim, Hay, in a city called Naim, hay una mujer en la ciudad Naín and she lost her son. y ella perdió a su hijo. He died. Murió. The Bible says she was a widow. La Biblia dice que ella era viuda. And so it's her only son. Su único hijo. So if the father is gone, Pues si el padre se fue and the son now who would probably provide for her, he is gone too, y su hijo que probablemente tenía que proveer para ella, él también se fue, is a sad day for her. es un día muy triste para ella. I want you to go to the end there. Bless the name of Jesus. Hallelujah. Coming down the street of Naim, Caminando en la calle de the Naín, street of Naim, there is a funeral. hay un funeral, There is a coffin there. hay un ataúd ahí, There is weeping there. están llorando ahí, They are mourning over there. están lamentando ahí They are coming out of Naim. y están saliendo de Naín. But over this side here, Pero a este lado, Jesus Jesús and his disciples sus discípulos are coming into Naim. estaban entrando en Naín. Joy is over here. Gozo aquí, Power is over here. poder aquí, Life is over here. vida aquí. Hama Shamalaya. Death is coming out of Naim, Muerte viene de Naín and life is coming into Naim. y vida está entrando en Naín. Sadness is coming out of Naim. Tristeza está saliendo de Naín. Tears and crying. Lágrimas y lloro. The woman is down because her child is dead. La mujer está triste porque su hijo está muerto And they're fetching the coffin. y están cargando el ataúd. She doesn't know Ella no sabía who is coming on the other side. quién venía del otro lado. She came that day
ella vino ese día, what she have in her mind, lo que ella tenía en su mente, my God is funeral today. my God, My God, it's just a slang. a ver, mi Dios es un funeral hoy, Funeral today. funeral hoy. Hallelujah. I'm going to bury my child. Voy a enterrar mi hijo, I'm going to go home sad. voy a casa triste. She is getting dark visions Ella tiene visiones negras as she's coming out of Naim. cuando ella está saliendo de Naín. But over this side, Pero en el otro lado, Peter, Pedro, James, Jacobo, John, Juan, they are excited ellos están excitados, because they are walking with life. estaban caminando con vida. So death is coming Pues muerte está viniendo, and life is coming. vida está viniendo. Hama Shebra Kariansa. Hallelujah to Jesus. They are going to reach. Van a encontrar, They are going to reach at some point in the road. en cierto lugar en el camino van a encontrarse. The presence of the Lord is here, La presencia de Dios está aquí. and the presence of death is over La there. presencia de la muerte está ahí. But they are on the same road. Pero están en el mismo camino. Hallelujah to Jesus. And if they're on the same road, Y si están en el mismo camino, somebody have to give up. alguno hay que entregar. Either life is going to win Sea vida va a vencer or death is going to win. o la muerte va a vencer. Jesus is coming. Jesús está viniendo. Death is coming. Muerte está viniendo. And Jesus is coming. Jesús está viniendo. Life Vida is running into death. entra en la muerte. Is running into death. Hamashamalaya. Hey! Shama Kamalaya Saya. Hallelujah. Oh, my Shebra Kidiansai. Bless his name. Bendecid su Bless his name. nombre. Bless his name. Bless his name. Oh, my Shebra Kai. Hallelujah. Hallelujah. She's coming. She's coming. Está viniendo, está viniendo. She's coming. Está viniendo. She's carrying her dead. Está cargando su muerte. She's sad. Está triste. Hallelujah. But Jesus is coming. Pero Jesús está de camino. He is coming. Él está viniendo. And he saw Y él vio the sadness there. la tristeza ahí. The whole crowd there is sad. Todo el grupo ahí estaba triste. But joy is coming here. Pero alegría estaba llegando. Power is coming here. Poder estaba llegando. Life is coming here. Vida estaba llegando. And he's going to touch Y it. va a tocarlo. When Jesus, he didn't touch the boy. Jesús no tocó al niño. He touched the coffin. Él tocó el ataúd. He touched the coffin. Tocó el ataúd. Hallelujah. And when he touched the coffin, Y cuando tocó el ataúd, hallelujah to Jesus, life began to travel. vida comenzó a Life began to go into the coffin. vida comenzó a entrar en el ataúd. God anointed Jesus with the Holy Ghost Dios ungió a Cristo con el Espíritu Santo and power. y poder. Hallelujah. Oh, my Shebra Kaya. Hey! Bless his name. Bendecid su nombre. Bless his name. Bendecid su nombre. Bless his name. Bendecid su nombre. When he touched the coffin, Cuando tocó el ataúd, the boy stood up. el niño levantó. He stood up in his own funeral. Él levantó en su propio funeral. The mother eyes probably is Tal closed, vez los ojos de la madre estaban cerrados, filled with tears, llenados con lágrimas. and she feels someone touching her. Ella sintió a alguien tocándolo. When she opened her Abrió eyes, sus ojos. it's her dead son. Su hijo muerto. He's alive. Está vivo. He's alive. Hallelujah to Jesus. Hallelujah. Bless his name. Bless his name. Bendecid su nombre. I don't know about you tonight, No sé de usted en esta noche. but some of you left home, Algunos de ustedes tienen hogares come into this retreat. y vienen a ese retiro. I don't know what condition you left home with, No
no sé con qué condición, en qué condición usted salió de su casa, coming to this retreat. viniendo para este retiro. But I want you to know, Pero yo quiero que usted sepa, Jesus is going to meet you. Jesús te va a encontrar. Hallelujah to Jesus. Jesus is going to meet you. Jesús te va a encontrar. And that which gives you pain, Y eso es lo que te hace dolor, that which causes you sorrow, eso es lo que te causa problemas, have to flee in Jesus' name. tiene que huir en el nombre de Jesús. Hallelujah. Bless his name. Bless his name. Bless his name. Bless his name. Worship him in this house. Adora, 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 adora. Worship him. Oh, hallelujah. Hallelujah. Somebody is going to run into Jesus tonight. Alguna persona va a encontrarse con Jesús. Somebody is going to touch him tonight. Una persona le va a tocar en esta noche. Somebody is going to touch that anointing tonight. Una persona va a tocar su unción en esta noche. Somebody is going to touch that power tonight. Una persona le va a tocar en esta noche. And your life is going to be Tu changed. vida se va a cambiar. If you believe it, Si usted lo cree, give God a praise in this place. adora a Dios en este lugar. Lift up your Levanta hands. tus manos. Lift up your hands. Hamashamalaya. Bless the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Bless the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Bless the name of Jesus. En el nombre de Jesús. He said, I'll build my church. Jesus said, I will build my church. Jesús dijo, yo construiré mi iglesia And the gates of hell y las puertas del infierno shall not prevail against no it. vencerán, no prevalecerán. No demon, no devil Ningún demonio, ningún diablo can triumph over his church. puede triunfar sobre su iglesia. That's the church he left on the earth. Esa es la iglesia que él dejó aquí en la He tierra. said, reign until I come. Él dijo, gobierna hasta que yo regrese. Dominate until I come. Domina hasta que yo regrese. Take over until I come. Toma control, conquista hasta que yo regrese. Occupy until I come. Ocupar hasta que yo regrese. That's the church he left on the Es earth. la iglesia que él dejó en la tierra. If you come to the church of Jesus Christ, Usted viene a la iglesia de Jesucristo. you can never leave the same. Usted nunca puede regresar igual. You can never leave the same. Nunca puede regresar igual. Something is going to happen to you. Algo tiene que pasar con usted. Something is going to be changed in your life. Algo tiene que cambiar en su vida. Something is going to be changed in your spirit. Algo tiene que cambiar en tu espíritu. Things that you've been struggling with. Cosas que estabas luchando con él. Things that you've been weeping over. Cosas que lloraste sobre esas cosas. Things that you've been troubled about. Cosas que estabas preocupados con ella. God is going to change it Dios va a cambiarlo in these very en days. esta noche, In these very days estos días, at this retreat. en este retiro. Because God Porque Dios means what he say. He is serious about his decrees. muy serio lo que él dice. Whatever he say, Lo que él dice, he will bring it to pass. él lo hará. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Hallelujah. 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 Bless his name. Bless his name. The devil cannot defeat the church, El diablo no puede vencer a la iglesia. just like he could not defeat Israel. Igual que él no pudo vencer a Israel. The only way to defeat them La única manera de vencerlos is to cause them to turn away from their God. si ellos se vuelven detrás de su Dios. Because if God is for them, Porque si Dios está con ellos, none can be against them. nadie puede contra ellos. That's the key. Esta es la llave. If God be for you, Si Dios está con usted, who can be against you? ¿quién puede estar contra usted?
You have to know how Usted tiene que saber cómo to keep your relationship with God. mantener tu relación con Dios. So when Ahab began to bring in false worship, Pues cuando Acab comenzó a dejar entrar the hand of the Lord, un falso, the hand of the Lord was lifted. la mano de Dios se alzó. Ahab called the people to the hill. Acab llamó la gente al monte. Elisha called the people to the hill of Mount Carmel, Elías llamó la gente al monte Carmelo. And he asked them the question, Y él les hizo la pregunta: how long are you going to stand between two opinions? ¿cuánto tiempo usted va a estar entre dos opiniones? You have to make up your mind which way you're going to worship. Usted tiene que decidir de cuál manera usted va a adorar. You were worshiping in the wrong way, Estás adorando en la manera equivocada. and the end results was famine, drought, punishment. God's hands was against you. Y el resultado era secura, hambre, enfermedades y tantas cosas. Make up your mind. Decídete. If God is God, then serve him the way he wants. Si Dios es Dios, sírvele de la manera que Él quiere. And if Baal or the false way you choose is God, then you serve that. Y si es Baal o el falso Dios que está ahí es Dios, entonces sirven a Él. The amazing thing about the children of Israel, La cosa más extraña en cuanto al pueblo de Israel, even though they were worshiping falsely, aunque estaban adorando de una manera falso, they came up to the hill and expect the fire to fall. ellos vinieron al monte y esperaban que el fuego descendería. Why would they expect a response when their worship was wrong? ¿Cómo ellos pueden esperar algo mientras su adoración era falso? We don't want to falsely throw up our hands and just hope that something will fall. No queremos alzar nuestras manos de manera falsamente y esperar que algo va a pasar. When you want something from God, Cuando quieres algo de Dios, you have to make the adjustments in your life. tienes que hacer ajustaciones en su vida. If you're here tonight, Si estás aquí en esta noche, but you have other things on your mind, tienes otras cosas en tu mente, you're not hungry for God, no tienes hambre para con Dios, you would like to be filled with the Spirit, quieres estar lleno del Espíritu, but also you would like to have a job, and the job is in the job is on your mind more than the Spirit. quieres también un trabajo y el trabajo está más en tu mente que el Espíritu. So you're not sure if you get a call for the job, which will excite you more, or if you get a call for the baptism of the Holy Spirit, which one to choose. Usted no sabe cuál de las dos te emociona más, un llamado para el trabajo o un llamado para ser lleno del Espíritu Santo. But you're divided between two opinions. Estás dividido en dos opiniones. But God is looking for people who have one desire. Pero Dios está buscando gente que tiene un deseo. Only one thing is in the heart. Un solo cosa está en su corazón. We want the true and living God. Queremos el Dios verdadero que vive. So Elijah asked the question, Pues Elías hizo la pregunta: how long are you going to stand between the two places? ¿cuánto tiempo más van a estar en dos pensamientos? And you notice they didn't answer. Y usted se da cuenta que ellos no contestaron. Maybe some of them could not answer Tal vez uno de ellos no podía contestar because they were still divided. porque estaban divididos. And I want to believe some of the younger ones, Y yo quiero creer que los más jóvenes, they had another question. ellos tenían otra pregunta. Is there something else to worship? ¿Hay algo otro para adorar? I thought we were doing our Yo best. creí que estaba haciendo lo mejor. Is there more? ¿Hay más? So they had their questions, Pues tenían sus preguntas. but nobody say anything. Pero nadie decía nada. But Elijah said, let's make a decision. Pero Elías dijo, tenemos que tomar una decisión. If we want God to answer by fire, Si queremos que Dios conteste con fuego, we just can't shout for the fire. no podemos solamente gritar por el fuego. We have to repair the altar that was broken down. Tenemos que reparar, arreglar el altar que está destruido. The place in your heart El lugar en tu corazón where you lift up other things, donde usted
tiene otras cosas, where other things become important. donde otras cosas son importantes. Some people cannot even endure a service. Hay gente que ni siquiera pueden soportar un servicio. They're always looking at their watch. Siempre están viendo su reloj. It's taking long. Dura mucho. I wonder how long more he's going to preach. Me pregunto cuánto más va a predicar. They can't even endure a No service. pueden soportar ni un servicio. Sometimes I wonder if those people think they're going to heaven. A veces yo me pongo a pensar si esta gente piensa que van a ir al cielo, Because heaven's service never over. porque el servicio del cielo nunca termina And it will be a torment for their life. y sería un tormento para sus vidas. Because they don't like plenty service, much Ellos service. no gustan mucho servicio, But I train myself. pero yo me entrené a mí mismo. My greatest joy Mi gozo más grande must be the presence of God. tiene que ser la presencia del Señor. Must be the presence of Tiene God. que ser la presencia del Señor. Nothing else is more important. Nada más es más importante. So Elijah asked them Y Elías les preguntó to remove those para things quitar esas cosas that is wrong in the presence of God. que están mal en la presencia del Señor. Whenever you want God to touch you, Si usted quiere que Dios te toque, you must start making the usted adjustments. tiene que comenzar a tomar ajustes. Elijah thought he was alone, Elías pensó que él estaba solo, but there was a remnant there. pero había un remanente allí. There were 7,000 men Había 7,000 hombres that did not like what was going on in Israel. que no gustaban lo que está pasando en Israel. Sometimes you think you're alone, A veces usted piensa que usted está solo, but maybe there are others in the room with you. pero tal vez hay otros en el lugar junto con usted. They're not saying No much, dicen mucho, but they are hungry for something else. pero tienen hambre para algo diferente. They are hungry for the true and living God. Tienen hambre para el Dios viviente. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Elijah came to the forefront Elías vino adelante and he asked them to repair the altar. y les preguntó para arreglar el altar. That's what we're asking you to do tonight. Y eso te pedimos en esta noche para hacer. Fix the things that are not right. Arregla las cosas que no están correctas. If there are other things that are distracting you, Si hay otras cosas que están quitando tu atención, get it right. Hallelujah. ponlo derechito. Make one thing your desire. Haz una cosa tu deseo. David said, "One thing have I desired, David dijo, una cosa he deseado. that will I seek after, Eso buscaré. that I may dwell in the house of the Yo Lord puedo estar en la casa del Señor all the days of my life, todos los días de mi vida to behold his beauty para ver su boniteza, and to inquire in his temple." para inquirir en su templo. David wanted one thing. David quería una cosa. Tonight we have to straighten up one En thing, esta noche tenemos que arreglar una cosa, not two opinions, no dos opiniones, one desire. un deseo. God, Dios, I don't want to stay the way that I am. Señor, no quiero quedar la manera que estoy. I don't want to enter the No quiero church entrar a la iglesia and come out the same y way. salir de la misma manera. I don't want to come into the building No quiero entrar en el edificio with my situation on my mind con la situación en mi mente. and there is no power to change my situation. No hay poder para cambiar mi situación. I want to go to a living Yo church. quiero ir a una iglesia viviente. I want to walking with my problems Yo quiero entrar con mis problemas. and I want to hear the voice of God speaking to it. Quiero escuchar la voz de Dios hablando a mi vida. I want the anointing to be alive in my midst. Yo quiero que la unción está vivo en medio de nosotros. So tonight En esta noche I begin to repair my heart. comienzo a reparar, a arreglar mi I corazón. begin to move things that are not right. Comienzo a quitar cosas que no están muy bien. I'm too distracted, Están distrayéndome. looking one way, looking the other way. Viendo de un lado viene el otro lado. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Notice Israel was hungry. Ah, If you notice, Israel was hungry.
Si ponga atención, Israel tenía hambre. They were looking for food and water. Estaban buscando comida y agua. It is not food and water they have to look for. No era agua y comida lo que tenían que buscar. If they look for God, Si ellos buscaban a Dios, He will bring the rain and the food and the water will be there. Él traería la comida y el agua y el aguacero. Some people always come to church and say, Hay gente que viene a la iglesia y dicen, I need a good job. necesito un buen trabajo. I need something to do. Necesito algo que hacer. I said you need to find the will of God. Yo digo, usted tiene que encontrar la voluntad de Dios. You need the presence of God to direct your life. Usted necesita la presencia de Dios para dirigir su vida. And you will be provided for. Y usted será proveído. God will do something special. Dios hará algo especial. Those who seek Him, Los que buscan, seek ye first busca primero the kingdom of God el reino de Dios, and His su righteousness, justicia. and all these things Y todas esas cosas shall be added. serán añadidas. They won't be subtracted from you. No se quitarán de usted. They will be added to you. Serán añadidas. But go after God. Pero busca a Dios. Go after the anointing. Busca la unción. Go after the power of God. Busca el poder de Dios. And God will do the rest in your life. Dios hará el resto en tu vida. How many tonight is hungry? ¿Cuánto en esta noche tienen hambre? Hungry for the power of God. ¿Cuánto necesitan el poder de Dios? Hungry for a touch of God. Hambre para un toque de Dios. Hungry for the presence of God. Hambre para la presencia de Dios. Hallelujah to Jesus. Bless His name. Bless His name. Bless His name. Lift up your hands in this place. Alza tu mano en este lugar. Worship Him in this place. Adórale en este lugar. Bless the name of Jesus. 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 Bendecid el nombre de Jesús. Halamashabrakaya. Hallelujah. Bless His name. Set up the altar. Set up the altar of the Lord. Arregle el altar del Señor. Notice once Elijah repaired the altar, Ponga atención, cuando Elías reparó el altar, his job was not to bring God down. su trabajo era traer a Dios abajo. His job was to get the altar right. Su trabajo era para que el altar estaba correcto. And God will come down by Himself. Y Dios descendería por sí mismo. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Many times Muchas veces we operate like the prophets of Baal. operamos como los profetas de Baal. They shout, Ellos gritaron, they jump, ellos saltaron, but the fire didn't come down. pero el fuego no descendió. Because things have to be straightened out. Porque cosas tienen que ser arregladas. But Elijah didn't jump. Pero Elías no saltó. He didn't do anything, Él no hizo nada, but he knew what attracts God. pero él sabía lo que atraía a Dios. Fix the place that is not right with God. Arregló el lugar que no estaba correcto ante Dios. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. He made the adjustment. Él hizo los ajustes And he made sure that he was allowing the people to see that the fire was not false fire. y él hizo todo para la gente puede dar cuenta que el fuego no era fuego
falso. So when he put the sacrifice there, Pues cuando él puso el sacrificio allí, he wet the él sacrifice. mojó el sacrificio. He wet the wood Él mojó la madera. because he wanted them to see Él quería que ellos podían ver nothing on the altar, nada sobre el altar, nothing was there to help the fire. nada en el altar puede ayudar al fuego. The fire comes on its own, El fuego viene por sí mismo and it has enough power y tiene suficiente poder to consume anything. para consumir cualquier cosa. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. I tell you this from my heart. Te digo esto desde mi corazón. I don't know if I'm tired of seeing it, but I'm really troubled about it. No sé si estoy cansado de ver esto, pero estoy muy preocupado con esto. I see people come to church, Veo gente venir a la iglesia and the church supposed to be a living place, y la iglesia tiene que ser un lugar vivo, alive with the power of God. vivo con el poder de Dios. And it grieves my heart Y hace mi corazón triste when the sick come in sick cuando el que está enfermo viene enfermo and go out sick. y regresa enfermo. When demons coming with people to church Cuando demonios vienen con gente a la iglesia and the devil can have a seat in the congregation y el diablo puede tener su asiento en la congregación and leave with those people. y se va con esa gente. The altar have to be repaired. El altar tiene que ser reparado. We need the fire. Necesitamos el fuego. We need to identify with the Church of Jesus Tenemos Christ. que identificarnos con la iglesia de Jesucristo. When the Bible talking about the church that was born in the book of Acts, Cuando la Biblia habla de la iglesia que nació en el libro de Hechos, it said, if any among you is sick. dice si hay entre ustedes uno que está enfermo, You notice the word if, y usted da cuenta la palabra sí, because it is not regular, it's just if. porque no es normal, es si hay. If somebody happened to be sick, Si hay alguien enfermo, call the elders of the church llama a los ancianos de la iglesia and let them pray over them, y que oren por él, anointing them with oil. ungiendo a ellos con aceite. The prayer of faith La oración de fe shall save the sick, salvará el enfermo and the Lord will raise them up. y el Señor los levantará. It did not say he might, it said he will. Él no dice que tal vez lo hará, pero que él lo hará. So when people come to the Church of Jesus Christ, Pues cuando la gente viene a la iglesia de Jesucristo, when they walk into the presence of that cuando place, ellos entran en la presencia de ese lugar, whatever is wrong with them cualquier cosa que está mal con ellos must be made right tiene que cambiarse in the presence of God. en la presencia del Señor. In the presence of En la God. presencia del Señor. That's what Elijah Eso es lo que Elías represent. representa. The true church. ¿De? The true church. La, The real church. The la true church. iglesia verdadera. The true church with the true presence of God. La iglesia verdadera con la presencia verdadera de The Dios. true fire El fuego verdadero that changes situations. que cambia situaciones, That changes que lives. cambia vidas. I don't know tonight. Yo no Hallelujah. sé en esta noche. Maybe you say he's not here. Tal vez usted dice que no está aquí, But my God is here. pero mi Dios está aquí. He is here. Él está aquí. Bless the name of Jesus. We have been adjusting ourselves Estamos ajustando nosotros mismos. from the time I heard the invitation to come. El tiempo que yo escuché la invitación para venir, You begin to adjust. usted comienza a ajustarse. Father, there must be nothing hindering.
Father, there must be nothing hindering, nothing in your life to hinder the flow of Padre, God. no puede haber nada en mi vida para estorbar a Dios. But it's not only Elijah. Pero no es solamente Elías. You notice Elijah just didn't call fire down. Elías no solamente no llamó fuego abajo, He was dealing with the multitude pero too. él estaba tratando con la multitud. You have to fix it there. Usted tiene que arreglar eso. You have to adjust it in there Usted tiene que hacer los ajustes allí, so that God can come and sit there. de tal manera que Dios puede venir y sentarse allí. The presence of God can come and sit there. La presencia de Dios puede venir y sentarse allí. Tonight, in the name of Esta Jesus, noche en el nombre de Jesús, you left your home, usted dejó su casa coming to this house. viniendo a este lugar. I don't know what you had in mind, No sé qué usted tiene en su mente. but I hope you were like the 7,000 in the cave. Espero que igual que los 7,000 que estaban en la cueva, They were in a cave, shut up, just eating little bread and every little thing. estaban encerrados en la cueva comiendo pan. They were tired being closed up like this. Ellos estaban cansados de estar encerrados. They wanted a breakout. Ellos querían una salida. They wanted liberation. Ellos querían liberación. They wanted to come out the cave. Ellos querían salir de la cueva. And they were glad that Elijah was on the hill, Y estaban muy contentos que Elías estaba sobre el monte. because the time was now. Porque el tiempo era ahora. Their life is about to Su change. vida va a cambiar. The true fire will return. El fuego verdadero va a regresar. And those who love God with their heart Y ellos, aquellos que amaban a Dios con su corazón, will have fellowship with that spirit. van a tener comunión con ese espíritu. They won't have to do all kinds of gymnastics No tienen que hacer ciertas cosas como gimnasia, like the false ones. como los que son falsos. They have to jump, Tienen que saltar, they have to dance, tienen que danzar, paint their face, pintar su rostro, do all kinds of clownish things hacer ciertas cosas extraños to entertain para themselves, mantenerse a sí mismos. but no fire. Pero no hay fuego. But God wants us to change our hearts Pero Dios quiere que cambiamos nuestro corazón so the real fire can return. de tal manera que el fuego verdadero puede The regresar, real anointing can come to his house. que la unción verdadera puede regresar a esta casa. The power that changed your life El poder que cambia tu vida forever, para siempre, forever, para siempre, forever, para siempre, forever. para siempre. Tonight, Esta noche, tonight, esta noche, in this en place, este lugar, God is calling you Dios te está llamando to be accountable, para in your para life. ser responsable con tu vida. To say, I would no longer live Para decir, yo no viviré más enclosed encerrado in a little corner. en una esquina. I want to come out of my corner. Yo quiero salir de mi esquina. I want to come out of the corner of ministry. Quiero salir de la esquina de ministerio. There is something God wants to do in my life. Hay algo que Dios quiere hacer en mi vida. And I come in these days to realize it. Y yo vengo en estos días para realizarlo. God, I'm coming out my corner. Dios, yo salgo de mi esquina. I am leaving the cave. Yo salgo de la cueva. It is the time for your anointing Es tiempo para la unción. to touch my life. Tocar mi vida. I'm coming out my cave Yo salgo de mi cueva. tonight. Esta noche. Tonight. Esta noche. Tonight. Esta noche. Shamala kesemelesi. I'm coming out. Yo salgo. I'm coming out. Yo salgo. I'm tired of being locked up in a corner. Estoy cansado de estar encerrado en la esquina. I'm tired of being afraid. Estoy cansado de tener miedo. I'm coming out of this corner Yo tonight. salgo de esa esquina. I'm coming out. Yo salgo. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Oh, hallelujah. How many can worship him tonight? Adoré, adoré, adoré. Hallelujah to Jesus. Is God speaking to you tonight? Dios está hablando a usted en esta noche. Did you come to this retreat
Usted vino a este retiro to adjust your life para ajustar su vida and to come out the corner. y para salir de la esquina. God has something for you to do. Dios tiene algo para usted hacer. And it cannot be realized while you're hiding in a cave. Y eso no se puede realizar si usted está escondiéndose en la cueva. Before these meetings, Antes de estas reuniones, you might have been in a corner. usted tal vez estaba en una esquina. Nobody knows you're in the corner. Nadie sabe que usted está en esa esquina. Just like Elijah did not even know 7,000 was in the corner. Igual que Elías no sabía que 7,000 estaban en una esquina. But God is about to announce you. Pero Dios está a punto de nombrarte. He's just like he said, I have 7,000. Como él dijo, tengo 7,000. He's going to call you by name in these days. Él te va a llamar por tu nombre en estos días. He is going to call you out of your corner. Él te va a llamar, sacar de tu esquina. You're coming out from your corner. Usted va a salir de su esquina. He'll call you by name. Te llama por tu nombre. Come out. Salga. Come out. Salga. I have a work for you to do. Tengo un trabajo para usted. He knows your name. Él sabe tu nombre. He knows where you are. Él sabe dónde usted está. He is calling upon your heart. Él está llamando a su corazón. He was setting you up for the moment. Él te preparó para este momento. And you're right about to break through now. Aleluya. You're about to break through now. Vas a tener la salida ahora. God is going to call you out now. Dios te va a llamar ahora. Come out your cave. Sal de tu cueva. Come out your cave. Sal de tu cueva. Come out your cave. Sal de tu cueva. If you're hearing the voice of Estás God, escuchando la voz de Dios. come out your Sal de cave. tu cueva. Oh, my Shamalaya. Hey, Shema Keramai. Hallelujah. Pelesima la casa. Pelesima la kanda. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Elijah was the leading prophet. Elías va a ser el profeta líder. But yet, he did not know 7,000 men was there. Pero él no sabía que había 7,000. Maybe you say tonight, Muchos pueden decir en esta noche, my pastor don't notice me. mi pastor no se dio cuenta que estoy aquí. Don't blame him. No le culpes. God knows you. Dios le conoce a usted. He come to call you out of your corner. Él vino para llamarte de tu esquina. Come out of hiding. Sal de esconderte. Come into the light. Ven en la luz. He is going to call you by your name. Él te va a llamar por tu nombre. You will know your assignment. Usted sabrá su asignamiento, lo que tienes que Bless hacer. the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Hallelujah to Jesus. Bless the name of Jesus. Hallelujah. 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 Yield to him. Entrega a él. Yield to him. Entrega a él. He's calling you out of the corner, Él te está llamando de la esquina. out of hiding, Salir de esconderte into his presence. y entra en su presencia. Bless the name of Jesus. Hallelujah. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Glory to God. Hallelujah. Bless his name. Bless his name. Hallelujah. Bless his name. Hallelujah.
Glory to God. Pelende shimala satai. Piese mala sambra kara shibra kamalai. Peresika mala samba. Ashimele kibra tasa. Hemasibraka. Berenene sikidionde. Touch her life. Touch your life, Father. Toca su vida, Señor. Transform her very life. Forma su vida. Simeke diende le masata. Ondele mende sikibio satala. Kimasaka la shibretesi. Thank you, Jesus. Kimaso mole tibre hetiende la Messiah. Kimala sombra kidi asama. Sabra kidi eshemelesia. Kindo sibra kanda la sebriende. Tima sambra. Tima sambra kadianda la Messiah. Kima sebra kediese. Thank you, Jesus. Tama sebriende le Messia. Kimandele le sebriete le Messia. Kama sabra kadianda la Messiah. Kima sebriende le Messia. Pesiende le mando sibra katiese malasai. Tasiata la washebre. Kimeese manda la satalai. Pashe sebre kite. Piende torobo sepekidiensa. Thank you, Jesus. Telenene sikodia samai. Pala sabra. Peshiata la makata. Pende unsa kala sebretise. Ina sabra riende. Semiende. Kimiende. Kima sope kediende le Messia. Ishimala sabra hatayanda la masa. Hallelujah. Sebriete nan sobriede le Messia. Pele sibra kalianda. Pala sebriete le Messia. Gloria a Dios. Pedio samala kabalai. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Pala sebriete le Messia. Kima sabalai. Thank you, Jesus. I'm hearing in my spirit a few things that set back, just like when the people were in the cave, there was a setback there. A few things, a few things that set you back, caused you to feel like it was over, and the will of God would not have come to pass. But even now, says the Spirit of God, the season is nigh. Calling you out to fulfill that which I call you to do. It is not yet realized on the outside, but you know down on the inside the things that I'm dealing with concerning ministry, concerning the things often arise in your heart that I've placed there. When the vision seemed like if it died, in the time of your setbacks, it was not over. But it's coming to realization now. See it from the inner eyes.
Let your faith Deja que tu fe arise se levanta, crezca because of the words spoken unto you. por las palabras que yo te hablé. Set your mind, Ponga tu mente, ponga tu mente, come out from the corner para salir de la esquina and be bold. y sea, tener coraje. And the things I put in your heart, Las cosas que puse en tu corazón, that do. That you must do. esas cosas usted tiene que hacer. That you must realize. Esas cosas usted tiene que realizar. For my purpose, Para mi propósito, for my glory, para mi gloria, it shall come to pass pasará, acontecerá soon pronto, and very soon. muy pronto. Realize it. Tiene que realizarlo. Step out. Salga, Step out. salga Begin to act y comienza a actuar according to what I've spoken de acuerdo a lo que yo te hablé in the depths of your heart. en la profundidad de tu corazón. It shall be realized. Se realizará, It shall be realized. realizará. In Jesus' name. The glory belongs to me. La gloria es mía. Señor dice. Bless his name. Hallelujah. Worship him in this place. Adórale, adórale en este lugar. Worship him in this place. Oh, mate bresi and the messi. Kemasabi and the messi. Can some of the people stand up? Pueden estar de pie, hermanos. Pónganse de pie. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Your hands be upon our life in a special way, Father. Tus manos sobre su vida de manera especial, Señor. Touch your life. Touch your life, Father. Let anointing flow. Let anointing flow, Father. Let anointing flow. Unción fluye. Let anointing flow, Father. That anointing flow. Anointing flow. That anointing flow. Power of God flow through you. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. I hear the Spirit of the Lord saying something very simple. Think it not strange on this fiery trial that come to try you, as though something strange has happened to you. But the will of God is going to establish you and settle you after the flames is past, and the strength is going to raise you up, and you're going to be able to fulfill His assignment. So fear not for the trial that has come upon you, and the strange things that you think is happening to you, but it's not strange. The will of the Lord shall be accomplished in your life. It shall be accomplished.
it shall be accomplished in your life. Nothing should stop it from fulfilling. I hear the Spirit of the Lord say, when I put my hand upon him, think it not strange if this fiery trial had come to try us, though something strange has happened to us. But it's not strange because my picture is accomplished. After the big response, he set out his establishment. Bless his name. Bless his name. Bless his name. The anointing. The anointing. The anointing. Fire of God come over. The fire of God come over. Fire. There it is. There it is. There it is. Hey, Shemakim. Orama Shebra Kaya Sai. It is real. It is real, Lord. Let it go through his being. Let it touch him. 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 Let it touch his life, Lord. Touch. Oh, be yielded, be yielded, be yielded. Hallelujah. Oh, hallelujah. Bless his name. 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 Touch his life, Lord. Touch his life, Lord. Touch his life, Lord. Touch his life and restore the things. Oh, hallelujah. Restore it, restore it, restore it. Restore Makindele Sibra Kalianda. Restore. Restore what the enemy has stolen from him. Restore. 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 Restore the years the cankerworm, the caterpillar, they eat out of his life. Restore! Restore. 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 Restoration. Restoration. Restoration, to recover, to recover, to recover, recover, recover. Gloria a Dios. Recover those grounds. Receive strength. Recibí fortaleza. Recobrar. Fire upon him, Lord. Candela, fuego. Fire! Fuego. ¡Aleluya! Fire! ¡Gloria a Dios! Oh, Shema Hasish. Your fire, Lord. Your anointing. Sebiendela. Tebia Sibra Kiriende. Beliende le Messia.
Barnabas was a good man, had a good heart. Barrabás era un buen hombre, no tiene buen corazón. A good servant heart Un buen corazón de siervo is the platform, it's the foundation es la fundación, es la base for what the Spirit of God is going to do in your life. de lo cual el Espíritu de Dios va a hacer en tu vida. The place you started to work in this ministry El lugar donde usted empezó a trabajar en este ministerio is not the place you would end. no es el lugar donde usted va a terminar. Because of the goodness of your heart, Por la bondad de tu corazón, as I, the Lord God, has given thee, yo, Señor Dios, te doy, I will move you yo te moveré forward. adelante. You will experience Vas a experienciar levels of change. niveles de cambio. It will be so distinct. It will be so distinct, different Será tan diferente from what you're presently doing. de lo cual tú estás haciendo ahora. But it's not strange Pero no es algo extraño because the foundation is laid. porque la fundación está puesta. God seeth the heart. Dios busca el corazón, ve el corazón. See the heart. See the heart. Él mira el corazón, See the heart. Él mira el corazón. Ala shebra kadia samala la sotigreti. Ama shamalaya. Ema kama la si. Rama sabi endele mesiya. Humility and obedience is the key to his destiny. Humildad y obediencia es la llave para tu destino. Gloria a ti, Señor. Fellowship Akadiansa. The Lord is saying, when he shifted, when he moves into positions, when he's going to use the Lord, that's where he would have to show the humility. Right now he has a good heart. But when he shifts and to see other things, he wants to stay faithful, humble, and obedient. Dios ve ahora que tienes un buen corazón, pero cuando Él te va a mover a posiciones más altas, en ese momento usted tiene que demostrar humildad y obediencia. Gloria a Dios, bendito tú eres, Señor. Ora mahasekibra hatalai sekibre. Ema samalai. Ema samalai. Ena shemba kibra hasi. Thank you, Jesus. Touch her in the area of her life, her family. Touch her in the area of her life with her family. Touch her, Father, touch her. 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 Restore. Restore. Remove every pain. Every pain. Every pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Receive his love, receive his strength. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Bless his name. Worship him in this place. Worship him in this place. Worship him in this place. Worship
Thank you, Father. 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 Receive strength. Hallelujah. Thank you, Lord. 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 Hallelujah. Bless this man's life, Father. Bless his life, Father. Bless his life, Father. Your presence come over him. Touch him. Power of God go through his being, Father. There, let it flow through him, Lord. Let it flow through him, Lord. Let it flow through him. Let it flow through him. Let it flow through. Strengthen him. 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 Oh, strengthen with might in the inner person of his spirit. Strength. 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 There it is. There it is. Flowing. Flowing. It's flowing. It's flowing. It's flowing. It's flowing. Flowing. Halama shebra kata. Ima shamalaya sai. Ama shebra kamalaya. Hey shebra kama sabra tise. It's flowing. It's flowing. It's flowing. It's flowing. It's flowing. Hallelujah. It's flowing. It's flowing. It's flowing. Oh God. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Just touch her, Father. Just quicken her. Just quicken her life, Father. Quicken her life. Hallelujah. Bless his name. Bless his name. Bless his name. Bless his name. Hallelujah. Bless his name. Bless his name. Bless his name. Bless his name. Hallelujah. Your hand just be upon her, Father. Thank you. Bless your holy name. Bless your holy name. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Just extend your hand to her, Father. Extend your hands. You know all things. Extend your hands. Extend your hands, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Bless his name. Thank you, Father. Bless his name. Hallelujah. Bless his name. Bless his name. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Bless his name. Bless his name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Father, your anointing, your presence on this young man's life. Keep him from the snare of the enemy. Strengthen his life. Keep him from the snare. All the traps, the schemes, the devices of Satan. Bring him into perfect, divine purpose. Strengthen him. Strengthen him. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless her life, Father. Bless her life. Bless her life, Father. Bless her life. Bless her life. Bless her life. Hallelujah. Bless this young man's life, Father. Strengthen him. Bless his life. 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 Bless his home. Bless his life. Bless his life. Bless his life. Thank you, Father. Strengthen her body, Father. Strengthen her body. Strengthen her body. That her latter years can be greater than her former years. Strengthen her. Strengthen her. Oh, bless the name of Jesus. These latter days she will find more favorable than the former years. The years just gone by. The difficulty in the physical body. You will experience greater strength, better health, better health. Strengthen, yes, Lord. Release it into her body. Strengthen her. Strengthen her. Strengthen her. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. It's going into your body. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Gloria a Jesús. Damos por Dios dan que a noche alabanza al Señor. También pide oración Patricia Rodríguez, oración para su familia, sanidad y fortaleza para su nieta, para su hijo. Que Dios lo transforme. También para Guillermo Vences, que el Señor le une a él con su esposa Bernice Julen, que su esposa puede regresar, y para su hijo sea bendecido. Amén. Vamos a orar por estas vidas. Levanta su mano, hermanos, alabanza a Jesús. Padre celestial, Dios de gloria, te damos gracias por tu palabra, Dios mío, Jehová. Tu palabra de vida, Dios mío, Jehová.
Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor Dios mío, mira Guillermo Vences, Dios mío, que pide que su esposa Bernice pueda regresar con él, oh Padre. Jehová, en el nombre de Jesús, declaramos tu palabra, declaramos sanidad para ese matrimonio, Jehová. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, quita las diferencias, quita la amargura, quita el odio. Oh Jehová, sana estos corazones y traiga a Bernice Julián de vuelto a su esposo y sana este matrimonio. Mira a su hijo, Dios mío, bendice a su hijo, Padre Santo. Oh Señor, mira a Patricia Rodríguez, tu presencia, Jehová. Rogamos por su familia, Dios mío, fortalezcala, sana a su nieta, Padre. En el nombre de Jesús mandamos tu palabra de sanidad y su nieta sea sana ahora, Dios mío. Oh, mira a su hijo, Jehová, transforma a su hijo, Padre, y bendice tu iglesia, Dios mío, en este lugar, Padre. En el nombre de Jesús damos las gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra, Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a mi hermana. Mi hermana, pues, in de 1 minuut.